Aka ni wirigiro bwakwa nwithirite uri na ntuko njega na rua iri ntuko ya Jumatano tariki 21 mweri Januari mwaka ni 2026 mbita wa kabwe mutharimi kango shweringa thoshe mwanya ni bwega muno nontu bagotothura wetene batwe ikinya ntuko nontu baku tugitweka nyombe nteto iri na igweta karetune ka mero kuma kireni kirewe na kimoni. Thank you very much. Ukolewa mu guthingatirenya kiri mitando ya Kinande twi live Facebook at Meru TV Kenya na kinya YouTube at Meru TV Kenya na rwa tugikubanganiria mantu nkutho inya andikibeto banteto ridore kyanganga maturene gutegira jariku muno inya bakimureka rumuri rwa siasa county ya Meru kana nkinyangano ya gisiasa akadetune ka Meru nyumene tukaithira turina gikabo kya siasa kumureka amu jare county ya Meru kana mwerekera jwa mugongo jwa Meru. Tuambiririe na mantu igi wetina mbere nayo ni maendeleo maturene nare mubunge wa Gicumbi kya Tigania East Mpuro Aburi arurite muradi jo waki bwa thoko ya Kinande ya mulika akiuga muradi jo kaithira jo kimilekirwa korungu rwa mieri kenda nkiriki na oriti ati akari baithire bake wa kibarwa ningi gucionera ngugisha kuruta kona mugate jo antuko na riboti ya mwandiki wetu wa Mteto Kumatiani Adams Muturia wa Therenja. Mbunge wa Gicumbi kya Tigania East Mpuro Aburi akuthiate mabisa ba thirikari nene kiri kuruguria wa thoko ya Kinande thoko emulika ara Mpuro Aburi ombite kwithira kwire contractorate wa thoko atira nto wake thaba ya thoko ni bakuma kontu ndo tira kariba hapa kumba kutha kiuneka bonene na thoko ya mulika. Tunataka kuojo, tunataka kusema hivi. Ukija hapa kuja na engineer peke yake. Engineer peke yake. Watu wa mkono, supplier, kila kitu ni hapa. Unajua kwangu sio mbali, kwa kulao. Hapa sidanga na maroyo. Kadema na mwemwe wote yangu dhambi. Okay, I'm going to fresh. Okay, I'm going to go. Mungera. Na supplier, kungere baba Mismari atakuja naye. Atanunua wapi? Simiti akuja naye. Atanunua wapi? Bora malone price. Si ndio? Anatibu bao akuja naye. Atanunua wapi? Hapa. Si ndio? Mawe ya kujenga akuja naye. Atanunua wapi? Hapa. Na supply ni wapi? Hapa. Na venere nige na keda ana kero kela mondo na to lege to mondo yao wetu nanto en bora to ngaba to un paro me tunga paro me dunya paro me ranya ko ni na kofi bodungua ndio mbele mnale jamaa kadiria. Niseme kazi tunafanya hapa, sina watu wengi wa kufanya kazi, ofisi yangu ndio hii, unaona tuko watu 4 ama 5. Hao watu wengine wote ni nitafanya nao kazi nyinyi. Sasa hii kazi ni nitafanya na nyinyi, so mko tayari kunisaidia tufanye hii kazi. Sasa tukikwenda ana market hii kwa kiwana ile akibantu antubana ndipo tukikwenda ana market ya mtu ndio tumidi tukwenda ana pakienda game tukwenda ni ndipo tuko hapa mulika kuletea wananchi maendeleo na ndio soko ya mulika ndio wakati wake umefika. Mheshimiwa mbunge, kama unavyojua ni kwamba serikali ya rais wetu wa Jamhuri William Samoei Ruto ameagiza kwamba lazima maendeleo yafikie wananchi, na jambo lilopo ni kwamba kupitia kwa hii program ya affordable housing ndio unapata kwamba aliweza kudevolve na akasema kando na kujenga nyumba peke yake tuweze kujenga soko. Kabobotiani Mpuro Aburi nombete kwithira gitaria mirande kathumbera ombete kwithira kutho kumakire thirikari nene agitongethia wandi chionthe chithano cha Gicumbi kya Tigania East. To kwei kwa kwao contractor ya nina mjua na nambitie kwanza mleo. Leje kwa mleo leje
ake wa kunanga mara tule tonge adema na tonge ndo na engineer wa bana raja na jimpono eba to yao ndo kwa mekidori ni wakwa oya na idato eba to yao ndo kwa ndala merenge kuna tena ndo menge karama eba to yao TTI na kutulekea tanyemeto affordable amnemini asas asisi wa korende sia TTI ndo mekidori eba to yao tuna affordable houses sia 810 million na yotwa control the SIT ne eba to yao tuna kwa TTI ena mara ya karama eba to yao tuna ngero KMTC ya mudhara eba to yao tuna barabara wetwa mchimokolo keke mwenda mikiringas vitem branch ya karami eba to yao tuna barabara wetwa cholo yigo akabya mwaka kunate akirekire mibwe mpuru ni wirite wari mubunge weshigo mbunge katika nisti kichunge kabebea nalomba barabara eji yetu nalomba kunate pasoko bambenga muntora baradere kinyako stima atemenya akolo we atemenya akolo tebomo atemenya akolo twana atemenya akolo barabara atemenya akolo boko atemenya akolo TTI atemenya amona wa nande endele tukalana loi tukalana ndio tunapenga tukalana nanga na mamba ya koti ya wamba nanga mpuru kade mantuado kwa kuingiliana ingeza wao ya hivyo nkiripoti Meru TV kumatiani Betanda Msmuturia Wadhirinja tutegere mantiye urimi bwa kemera kya mira nayo ni mantiye mwatho yara yethirite yeteri kwa gitarira ni arimi nayo ni yegie wendia bwa kemera ke ntuke narua gabana mutumanto edingia na riketie wikira kirore muswanda jogitweka sheria ninge ya kurungamira mantu yegie wendia bwa mira nkiroki ya ikira kirore mantu yegie kwagirithwa kothoko ya nkubu gutweka municipality ne ripoti dironi mandiko wetu Anteto MC Mwitonga na ndi gutikaire gitara kubua na gutendera irio riri bill kana sheria ya wendia na uguribwa mira ni umbita kwithirwo na ndege kirwa kirore ni governor wa Meru aria na ndi murimi mira akomba kwithirwo agitetheka atano mwe ndaga ura mwaka yo 2022 December kumande kuraga munda gaguko mbeche ire nyinge mbonete ngirithate mwitho ingo tumite guo na kona gutumite gwitomborera mira we tombera nanga ngiri kenda umba nyanya ngaba ndakunenga kama naitaka onde kama yeto yo kiona shilingi tension tufurahie hii mambo ni kubwa sana kama ndo wakili arauga chapia hiyo So the first instrument to be signed is the Meru County. ukenda no uringaringe mpe nyuma ya kuigwatira kiria gitura gieteri igita rinene uwi governor Meru na ndikagusaina likana ari saina sheria ya mira na choke asaine nkubu kwa municipality. aria bakiaria bagwiritwe umwe nyuma yonge bakauga bara kompeto arasta karoiro ndio moro fighterete manto ya unga bana to yediria muiso for the last 3 years da mera yo kumera matena maingi na kwa niaba ya mera bonte ba Meru County well thank you very much on to banga bo me batrikare mutumanto etingia non torrente manto ya ore thank you Gloria Meru ya to choka nara wetu alitoa sister percent dei bate sogete school non tuba matena era mirayo kubera niyo
uri bibro nene turi lakini ngwete kia kuma Februari tukianjĩrĩria tarĩki 1 thirikari bila nkropa vipi implement sheria na tu nara ground ine tu ngangari alemere soke kwa moto ayongelele ara nara Somali lakini mirandika kwa kinyero mregi kidogo ibara uri kwa tu kana ba ure nini nara betia mauria manene. This is history making. Gavana, congratulations. Gavana kinyage ndo kundwa kyao ai kundwa kyao na mbiru ega yako kuendelea. Katutura kulilo chondro neni atongori wa watura akuo. But I thank God. This is the time of God. Itaramu hata nilori liku nilori. Na gavana kodi ndio akaluika akamuka pisa na kenda kinya malaika ndo kumenya mtu onoka malaika akaringa mbekura. Tuno ndo goje bua. Tuyokiri gavana ruru muro atai. Tuyokiri mwe. Ibwasa na bwana gavana. Woni ndio jakanyaka kuira muntu wa mimi. Mbea yale aroko. Ndiye kila nina roko nerare na mpara. Waita muntu wekero ntubu kwa siasa ya miraa siasa. Dinga siasa na nteto ingi. No ntubu ndenda bukinya muno kiri atongoria betu. Batu tukubwa. Woni mwaka 1992 ndaura miraa bwana gavana Meru ngaita nkedia niro mayengo. Zoko kuu ya mayengo. Musumari kana muntu unge yaka uri amira ara. Edro na kwenda kurwa mira Meru akaore no nguona akuona muizo. Ona kiyuki. Onya mantili. Ukarukia onda ukena maondo tutai na dimu. Tukena mana onda no tuko ukeyo kora mira na uwaitero ni muntu byacho mu byataro uwaitere ni robi watu mani robi landani atuma konde kwa kwenda. Daine ndi muntu neire iko hadi kuruirwa. Gavana, thank you. Thank you very much. Batwe toeta kubwa. Batwe toeta kubwa kabisa. Na muntu aligwa kure mira akona ngarama yo kure mira ni amutumbura akarogera byote na munda na mira na katia aita perere. Kuringa na vinera ntukarite. Kwa gavana ni Mulungu akodarima. Biroka ndani byo akenda. Na jau ni jonda kia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV. Kagitena kau na DCC wa subcounty ya Nkwene Mitungu Mere Mwangi na ititege karo na chibugo tegera njira cia gucwantaira ninge kuringa murashi mutaratara jwa yokanibwa grade 10 iri njira ya gukiria kithomo ntere i ni riboti ya mwandiki wetu wa Nteto Jeff Wagituma. Na wen DCC Mere Mwangi ura ni DCC wa subcounty ya Nkwene Mitungu na thithite gikaro na masibu jawe ni kenda bakamurika uria na bethirite bagita class kia grade 10 na kinya kurani uria bakethira bagitethia thirikari ni kenda na bonthe barumire class kia grade 9 bakethira bagita gi class kia grade 10. One of the things ambayo ninataka tuangazie ni 100% transition. 100% transition. Yesterday nilipokea mtoto ambaye anaitwa Brandon, the second name withheld, and this boy is an orphan ambayo nimeweza kujua kwamba ametoka Damene Primary, na nimedhibitisha through Assistant Chief Kedhure kwamba ni mtoto ambaye aliitwa Ngubo High School, lakini alikuwa nyumbani with a very elderly grandmother. So tunasema kwamba tukimaliza hapa leo kuanzia leo jioni na kesho up to Friday, wale watoto wote ambao walitoka junior schools grade 9 tunataka kuhakikisha wote wameenda wapi? Wameenda senior schools. Kama mtoto ameitwa shule ya mbali na wazazi hawajaweza kupeleka yeye, uhakikishe kwamba huyo mtoto aende the nearest day school. The nearest day school. Nkuruki Mere Mwangi na ugite nethirite akiaraniria na subcounty director wa kithomo guntu guku na bonthe bagatumwa kana gwiko machukuru ni sibo kinyokeja kwithira batina into bira bikwendeka bakethira bagitikirwa riu into bithira bigichua. Tumeshauriana na subcounty director Madam Eddie. Tumekubaliana instruct all the principals in the senior schools. Jana alizunguka shule zote na akawaambia chief akituma mtoto hapa
through 100% transition, there will be no turning back. Chief, tafadhali, we go door to door, use our village elders. Wale watoto hawajaenda, kesho na kesho kutwa waripoti shule. Nĩ arekĩrĩkĩria DCC Mary Mwangi na ugĩte kinyangare yawe ya kĩngũ gĩa kethira kĩminenkanĩra gutetheria aritwa gwikwa cukuru baba ba class ya grade 10. Kama anaenda mbali na umekosa transport, nilikuwa pia ninaambia chiefs kama ni within our schools here in South Imenti, we can offer that vehicle, that D-Max, transport those learners to the schools within our kama ameitwa St. Mary's hapa, chukua yeye huko chini, peleka shule. That is what we are doing, the little thing that we can do to help them. My vehicle is available for the schools within our constituency, so mop them up and we take them. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Na kile gikundi kia siasa kuma gicigomunge kia North Imenti ni bashumiretie gukuthuranga ikutho kira bakuga ni miario ya Rahim Daud ikonie weyani bwa basari kiri akari ba Central Imenti bakiuga kuri na kilomite inyungu na kuri na jama kyothi kia gisiasa kira bakuga ti kia kuringirwa mori kana kwithira kikiye kwa ni riboti ya mutugi wa Kiambi agitegera mateta ya na kururia mata kwa bari gikundi kia asiasa. Mweba akari na atongeria kuma North Imenti ne baumirite mubunge Rahim Daud kumana na mĩero yawe aruarue koni akariba Central Imenti kuthaga na mbasari obishine yawe bakiuga Rahim arikamenyerega kugura kura kuma gicigo bunge ga Central Imenti na Buri na akariba babethaira bejirite kioto kiao kiri mubunge Rahim we unenkari nyongo North Imenti umeta na etuligwa ugoita ijuga ugikaira bangi para batiba twaje uju urijukia ugikia intobiria ki Central ugachoka ugikia ki Buri atirani kagitene gaka aruga kituma mbasari cia North Imenti ira kuthite kungana ni antu baumire abuthugucine baumantere winge ibo beje kujukia mbasari cia antu ba North Imenti ende inkwenda kwira Rahim bundu rongwa kwa iria nonto antu bara ponde akugira ibaragira gakende bejo muringira kura na bareke bo muringira kura to mwanga bejere into byao nabo beja ke bakejera mbasari ciawe na bejera mbasari na Rahim agarukite gwikirima nwe ubatuma beja kwijira mbasari mtu akeja kunyira mwana orori ti akeja kunyira rangi na baithie nchuku kira giutwerie gigitike Imenti North ni antu baro importa kugira Buri na bangi we bagira abotho guti na ndeno ntu no ronere egitare akure kuthira iro wejete wigerera bakirima maira biara na tuture ya kariba Imenti North batu tuonaga chiringi giritha tungirijiria na beto basari aye ni randu ria obejerera kureira ba muringire na inkwenda kwira antu ba North Imenti antu bara bagira Rahim bakejo muringira kura bamenye guntu kwao batiga kinya bakenda mbio tike bakaronda githirikari nonto utethi wa thirikari bunze butarawa na antu Neto kwera antu betu ba Central Imenti na antu betu ba Buri na abutigie ni gutumero ya antu butio mei bo gukaria muntu ujo miaka 15 bwe moya jagura chien na ndiro kwone bo turekera no butaikira uringana na atongeria baba gute uguni bonete kumana na mubunge Rahim kwa miaka 15 ya utongeria bwawe mono bakithumbio gaibwa kigena kia mbasari North Imenti warairia mantu ja basari yake ntaigwa kiaria mantu ja arimi ntaigwa mukiaria mantu ja barabara ntaigwa kija na special program ya uro gatethia antu baja batu tujukire turi antu botheri no ntu atukira boja batu mheshimiwa Rahim ntaigwa we na thaka 20 wandika polisi ntaigwa wiketi arimu no 50 ni bandika MP jange ntaigwa skumete inya kwa youth service nyanto 50 ntaigwa wiketi thaka no 20 ame kwa prison na kwa AP murume ibobo miaka 15 ire kawe mutunda yote maciara ukethio ko kiwa antu bakire mora bakura thina shame on you utene nyandabu ugo mtu very useless batu barabara yetu kuma ngonyi gwitia gitebe barabara yewu yongwa itathithwa ethithirwo kilomita 1 na wangi marinya batu tutora wetere Imenti Central
njira cia kirima icio twitaira batu ngai ikeja kura kwetu batu twitaia barabara ya mukiria tukwagamira kinjo tukena magitebe na una ata dabu miaka 15 ni unture baugite bagacitaniria kuritana kariba Northiment bata ya gutara atongere bari na matunda atweka tukwira ituramukire turenda ugwe umenye 2027 goka na tuchwe mturoka accountable na inyabukeja na mbeca ingana tukairaga no ntuthina yetu itithiragwa mbeca ikathirwo leadership enjaga ndene Northiment ankuromba antu ba Northiment tumenye tusanukie tukunuke metha tumenye na twitite na tumenye muntu utina wa atwikitie no ntu akaragi twira barabara miaka 15 na arua barabara yenye moti ethithitwe ungi akeja kiuga roje miaka 15 utiroje ana inje turi around billion tietu turingire miaka 15 itwijicho wekete no withiuruko gikumanya hawa nitawashinda asubuhi hawa nitanunua njoi tugweterete raudi kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia Northiment Mbita Mutugi wa Kiambi. Nakio gikundi giti gia kithirikari Roy International Group ni bacumiritie kuria atongeria kuma mwiri ojwa igembe gutigira ni bakuruta irio bya musanda bya gutetheria akari baraba idrite bakinyileka nonto bwa kiaramukira ki andite nkunyontere i cia iembe ni ripoti ya mwandiki wetu Anteto kuma Embe Mukiri Nkunja. Na mpara ya kiaramu ira yanga ikiti akari ntereji na muno isiembe nterese Rwanda ende hikundi kero international yura ni muungano yikundi mwanya batongoretu ni mukaririte won nwero ifond muthomi nebo umirite na kurombo tethio bumbe kuthia nebo kinyithu maturene na muno bukilukire ikundine nontu antu baba ingi barabari ikundine nebo bukilukire mathina maingi na atongoria ban ni bakumenya njira sinyilikite bunene na kenda kaita karabi kura bibio tethio bya kinyela njeji siumba kwa mukira bikura bin na baitethia kuromba thirikari yetu ya Kenya ni bamenye into byonthe biro miundene antu bana thina kutembura bambule kungana na tukumenya la kwina mpara kuthakuna mantu maingi nyaja mai na thirikari ni ola ija kweja na misanda thirikari ni ola kwa antu baije antu bana thina na antu bari ikundine ni baije antu bo asa abatu atonge baro international ni tuye members beto na meshira inyere tu enkroki kwa ile koro babonde barea almost 80% betha ira barea arimi mwanka thai weather ethirite renge ya mwaka yo miunda ne metheri na inyeke ethire ne gangantu kakare wa kirinto bibiethe kathirire kirinto bibiethe tore na tuthirie tutene be kombo support yana kana be komba kuthithia no atia itoko nindi support kinya bia kuria no nto miunda ne metheri buru torua ne metheri se muimo ibia umire completely koma na kuthilekelia kintu kinya twana inya kintu kinini kinya ka sister ka utoseva 110 utoseva ineme murungu jethara efebe murungu ongenya ni mumbikia kwera thirikari ni laithirie thai kwina thina ndene miunda yetu kwaria uma utebia kuria utinya kinya ndethia cietu cionthe nyicietire thai utona muntu mbika kuona ng'ombe kana mburi omba kwa ataendia na skuru Oriu ni bariti kinya mantu yakoni kithomo kia CBE kana kinya kira kia grade 10 bakiwa monkathai nibo ya thirikari yumbe kwithira itetheria ciari na mbasari na into bingi bira bia skuru kenda na batikombe kwithira ni bakwenga ingwa skuru ngendite nie fine witetie na ciari miunda gotebio bia beregera kurima gotembe ci kuonekana ko nya to mena tukaikie ana beto cukuru thai nonto uchumi burathokire tukora thirikari ni tutegere ni ombe otethia mwananchi anje mwananchi no methulire mbere mwana areta kuthoma na inyake akwithia ati na inya ndene ya capacity ya kire kete kombo kama taintobira akethira ithane kiri talent ya mwako mwanka tha ici CBC ni athuranite mwanka bakamea talent ya mwana bakoya mwana orokubwa wa waka etakuthomera mantu waka orokubwa mantu ya bo akathomera bio omwana akuria talent irerewe na baraba kuomba kuthoma theory bakendelea na kithomo kenda ba intobira inene nkoroki koundi wa CBC ishikiliwe tuendelee arimu bandiko bakwana ana beto bathome boya kuthoma na kanunu akauto kuona thai tukua CBC twinayo nkiripotera Meru TV kuma Nturumbege Gembe Central Mbita Mukiri
Onkonja. Na amu obura kiaramo kithirite gitana mbere kwinyelia ntere imwe cia murio jwa Embe na ndwanda ciatiania nobu akari bathara kabaitite na mbere kwithira bagikandana na kinyamara kia wagi bwa Rowe. Ntuku ya Narua Women Rep wa county ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwendu agikinyiria cukuru ya Nkinyaga iri njira ya gubatetheria gukandana na kiaramu akiruta itangi ria Rowe na ria kiaria tariritie kira akuga ni bata ya gutigira kuri na uritingugi na maendeleo maturene. Ni riboti ya Dagara Waigoda. Kinyamara kia wagibaroje ntere cia Tharaka nwaka kiendere kwenya nkunyo gontoko boboi kumane na kunyara kwa minge ya miurere kurukirite gontoko ikirikana kuingiria obwa iguru rira rwa ya ruingi rwa mbura ibengerie bekire matangini tano batumagire ruke na mutone tie tata akundwa roje si yaki na tia kugo gunde biased tikunde discriminative kama antoba Tharaka iba kundwe roje notika rore te murungu na batombere miweno awa yumagere mani egorokete pointi ntobonde banyo roje agamo jumbe mwekoro ga kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwendu akiromba thirikari kurutha mitaratara ya kuingura ndoje kurire mbingeria nikenda karibomba gutetheka tafadhali president wetu menya boro that through the minister ndona ntuwereke CS wa Roye akothia rura Roye gontokona antobanda bomia mathe bakina bakyuthaga Roye rora chokero ngerua kairo team to waria Roye rura kunde kila mtu akunde Roye mbura yura murungu atethia mweri wena antu baba na yagonga rodora matangi mao risabu ya zeze kugaroje na itungura Roye tugete hata tonywe watu kikiroro kurema tutie kiroro kunywa yuroro yo tonenkeru ngaire tirekeru enda me baitunyage niyo eno tomberu ngai ura tangatha tamutonga eru yonde akabita emekunyara nerugorero yenda me watu tie kiromeye tutite kiroro uronge enu nenda me togeta yata tonyunyage yura mugomba ne omire wimanjiri muntu akionga Roya auga matamanjoka auga mathiangora ona kana gata Roya nyu aranjoke kunya roje mtomombi morungu umwe mara wingirete Roya kulima ngoga shwale atotombi morungu karia taba arete boborira gutirithirite cukuru ya Kanyaga secondary wandini ya Marimanti irane moya cukuru ringeketa nontoba wagia baroja kibanengere tangira litangirie komira kobatetheria under school ya Kanyaga secondary school itangiria rita ngiri 10 roje na nkimenyaga kwamba miurere karibu yonde ni miomo kiko bakiyo kubuka Roye ni kuromba kinyaba bangi bena wumba ni bwega baretere school no more thanks kendalira bari Roye kuthikoma bakodero bakethete Roye ruga na rokuyetangini so kinyo kwa nkoretera Kanyaga secondary school yetangiria 10,000 it's not enough not to na population bakwenda more water tanks na kuroterera utongoria bwa cukuru gwa mono utongoria bwa matura Kanyaga thingitho ni kubwa na tutiro yangi ipo kama ndamu ndo bao tutambwe Mungu akubariki upate mengi Yadha hii kukauka kukauka lakini mwaka imekauka the first month na mheshimiwa umetime sana maji imekauka lakini sasa hili imebaki inatembea kidogo tutapigia hii ijai tutaijenga haraka ikauke within a week itakuwa imeisha kabisa tujaze at least na yote hizo zinaweza tukabeba at least 3 weeks kumageciga munga kia Tharaka nkiripotera Meru TV ritoka mbita Ndagara Waiguna Niyo riboti ikaithira itwikia break yetu ya mbere ya kirimeta ya Meru TV gaita kuraya ni tucokerete Pixo tauna nyuki nitwi muchiro mishemo yonthe kenera nyomba chetu cha kurara kuma kiwango kia standard Spiria na executive akiri michemanio ya kibiashara turi na modern conference hall iliobitethiraga mushamo na litingo gibeo tea gukwa kiririkano kia ndionga yaku Pix
aja Peaks Hotel nkero ikwena irio ligataria thambira na rujiro lina karutera ukenero tungata bo spa sauna steam bath manicure pedicure na kamasanji kamarerete ukiebera stress. Turina outdoor training, rope courses, 88 meters zipline, hiking na forest camping. Mwago jojunde jokirikidwa ni udhongi Mount Kenya, The Aberdares na Lodaiga Hills. Peaks Hotel Nanyuki, 33 kilometers kuma Nanyuki town, barabara ya Nanyuki kuerekera Meru. Aranile na atui kukurokera 0711-969-690 na kiri website ni www.peakshotels.co.ke na ukamenya kongo getu katika ridhira mushamo. Peaks Hotel Nanyuki, beauty and taste with nature. So nice, it's home away from home, beauty and taste with nature. Peaks Hotel. We are in a school Kileleshwa kindergarten na bila kupoteza muda nitakuwa nazungumza na mwalimu ambaye ametukaribisha hapa siku ya leo. Naitwa Margaret Wanga. Mimi ndio nimewekwa kama the center manager of Kileleshwa Day Nursery School. Nataka tuangalie vitu ambavyo vimeshughulikiwa na tatua tatu. Tunaanza na wapi? Tukianza kwanza kuna tangi pale nyuma yangu. So watatu has made it that sahi piping ya maji imetoka from the borehole to that tank, and every day tuna maji. We found there were some needs that were not had not been highlighted, and even if we make the ablution blocks and we leave out some things like the hand washing center, most of the things did not cater to to an age group. So we thought it's better to just give them something that is for them, so that everything, the toilets, the sinks, all the equipment that they're going to have. Ni bwega muno nontu bogite na mbere kurumirira Ameru TV. Twambiririe na kumurika siasa cia kaunti ya Meru na aria kwithirite korena kumatagwa siasa cia one term na two term. Gikundi kia bunge la mwananchi kuma gishingo bunge kia North Imenti barani Akari ni bashumirite guthuranga ikutho kiraba kuwa ni siasa itikonania murungamo jumwega cia thirikari ya kaunti ya Meru na reba kuga itikumenyekana kithia ni murengo jo one term kana two term irashithirite gitedwa na mbere ningi bakionania kuria kunganiro kwao ni kiraba kuga ni kwithira kutina oriti ngugi kulikithia ati kurina kugwatwo mbaru ni thirikari nene thirikari ya matura ni ripoti ya Mutugi Okiambe. Tumeimba tangu uapishwe mpaka wa leo, hata sisi ndio tulikuwa security detail wako ukiapishwa huko Mwendanto, mpaka tangu siku hiyo umepotea. Na tumejaribu kukutafuta hata huko county government tuongee na wewe kuhusu mambo ya tutam, umepotea. Kwa hivyo tunasema hata saa hizi najua rais, the president of the Republic of Kenya William Samoei Ruto ananiangalia. Tafadhali hakuna watu ambao wanaendeleza majukumu ya one term. Itukuona bukina two term kabo kuina muthenyendo tukubuketho bewa one term ibo batio to raina abure kende nyatwire to changanyikiwa nonto kinya batio tukumenya bwe one term kana two term nonto ikyo to bwerawa na tafadhali to bwera atire two term ibo kuina aja Meru MP bali na bwao gavana no akaina bwawe senator no ari na bwawe tafadhali tugwatanire ni amwe tumbe kuina manto jaja two term chabangi ora bakuina. Sisi kama wana two term katika Meru County North Imenti tunasema ya kwamba hatujulikani hata. Maana kuna meetings hata tunasikia kwamba president huenda akakuja on Friday this week. Information yote hatuna, hatujui kama Mutuma Ntoithinkia anaenda na watu wa one term ama wa two term. Hapa hatumuelewi. Na ndiposa tunasema hivi, Bwana Mutuma Ntoithinkia,
tunatoa hii warning shot, utuelezee, utuite, tuketi chini, utuelezee kama wewe ni wa 1 term ama wa 2 term. Maana uenda mchana unaimba 2 term, alafu usiku unakutana na wapinzani wa Abraham Kithure Kindiki. Akenda tonje gwitikia manto ya munya, anto munya ugera muntu abatirite mwana gitina yete. So bwana mutu wantu ithinkia itukwanda kwaja tukwanda gwitikia manto ya munya, cho antu keja kwethura mpanga thaiji siasa ka politics ye 2 term utene ukinya groundine. Cho antu na twangira groundine ba tukira groundine ikete mituko mbungera mwananchi. Na mbungera mwananchi rore kana mwananchi maturene. Na mpanga thai iza ko gwetana mbere kura siasa William Ruto chonto gote 2 term ekwinwa anto bari na 2 term neke chonto manzira maingi owe nto ithinge no kirere ote siasa oringa ote kuro chwa ote chwa kanto patu term ote bachwaga misema ni ekwikara indoors nau enda to kura tire mutumanto ithingia etha no kwenda kutira mirungu ito kuone banga siasa ene ugateka western baada ya mugambo jo moja ntigiri na ndio kuona maendeleo jonde chareta nao no ntubwae ibagwatanirite na kinyagite kija wiria professor Kithure Kindiki tukarega kugwatanira aja mero kigeta no ntubwae itugaune kene twinde na ile twena maru tukiugaga atiri abunge betu tugwatanire ni twinde tumbe kwaria mugambo jo mwe santigiri ugateka ntubo opposition ugateka jamithikari nturi uri agwatanirite na ntuba waja mero baraba kuga 1 term muntu uya na focus na tukaraga mumenyera bantu tukwine 2 term waja muntu atungera rokere gataitere apo tonkia miromo rira tukuonana ende groundine buteku ugeta nara urari koroneka lakini anya meru nurite ikoja kwethirwa babu tuonyeta kumea boyo wa 1 term uteba 2 term tontu kiambere au bure au thai 2 term lakini utuko boye karaje kabukurara kuthiuronga boringa chiacha chia 1 term amboire tujete sana na itobo murekete na kabuka mwicho ukaugera chio ndero na arabo matoki chio ndero matoki ndo madoyo kama toka wana nini bwana kagitina kau mwanaharakati mutheteri mantu yegie umenyeri bwarera Shadrack Kithure na oritie akari bakaunti ya Meru ninge akiuria muingi kwithira bakirutaniria irinjira ya umenyeri bwarera iri njira yao ya gukandana na magaruruku jaithirite jagikujirwa ni rera akionekana kwithira akimeneria kirakuga ni itagaria ria ukalulu bwa ukumbata muti indi gutina kia bata gia gutigira kurina gukandana na magaruruku jarera ni riboti ya Kaume Omotia kuromba antu betu bawendi kubwega tusiumina kumenyera rera rietu bwea imutheteri uria rori nkuma kumanterezie mbe noe mwarimu Shadrack Kithure wekundikite kia githirikari no gikumenywa ya Save Life Initiative na ntomerieke yo wandibwa miti no menyeri bwariera na miti eji igatuika kithie kie kinene ikathongomia riera oyoro tukwona nthiguru yonthe ni thukitu carbon na nkuruki ikareta nku nerete kithieki nonto bwa nyomo na nonto bwa bari tobeto mono bara igitale michetho noeri uituritie kumenereka uruko na kokaingite nthiguru na kakwata miti kala kuanto ibaethetie ndocia ruo iteneri gweru ari ndaigwa ndi concern kana ndaigwa kuri ontubo mpinyeria wonde muntu mo akumenyera rera kumania na ithite karare akarekereria mwari weta wa Turufena Mutoni kora wahagire muti kana asunsere muti kuntu kora Nyeri akienda atumenyera rera na tuonaniria ura rera rietu ri no muhimu na ura rera rietu ri umbote biantu betu na ura tubabwa atere kumenyera miti kenda miti ye itethi uturo kwetu baruyu ikundi yakwa ya Sali to save a life, plant a tree you save a life. So Turufena na tuonele njire ndongi muno na tukura yere na buona ari creative na aratethia rera rietu na kenda tumenya kumenyera miti akiwa muwati omuti ouma ari mwari othetaira riera no kumenywa ya Turufena kuma Nyeri na baba umukomia thai bate kumenya nate bakwethi na imbibiongo bakwenda kura ntu bontere nde baraturire bethie mantu ya ruwo yontungi mukurungi atwire atuiba kwethia ntu cia ruwo antu ibaretherie mantu ya kuhagi muti kana gucunca muti ruwo nontu riona muntu areta kahagi muti acoka agambiria kuwa akakwariria mantu ya akuru cunwa ekurubo ongi akahagi muti
akauga kakwenda kumenya mantu ya cancer ina relationship ya kuhagi muti ikumania na cancer muntu aetaga agikinya tandake sibitari kana eta nara health center akaria na madaktari akona ntu bungi bwa kubwithia kwiromba yakwa ndi muntu umwe wa amenyerira rera katukuwa antu betu ni by more creative kenda tumenya kureta ujumbe bura bukwendekana tukinyetheria antu betu ujumbe bukinye buri urabu batere gwithira buri kethira mantu ya environment yo kwenda utwariria ukahagi muti yontoke yo kahagi muti yo mubau kinyo karara kuwa kwa tukwera mite mibao yonde kaitangwa kenda ithima bietu bya ndwe biteka nyare ukethira ore kureta ujumbe bura bwongo bwatethia antu betu na generations ira cietu ingikeya ikauroko kana nkure mwarimu Shadraka kuwa katitiete kinyana nyi bazukuru nara bakari yari mwari wa berethia kulumaturana na miti na kuowu barabambiriti buna ubote timbari bero ndio ureta inya skuru ukethira twana tuonde turethete twagite muti twana mitinage muti tuyoete muti ukagauria kana ni onto wete muti weekend antu bareka ku make noise class ni kana arito bateka make noise kuona ni mantu ya yonde tukuthithia generations ira inge cie nyuma yetu ni cio kobia mantu ya twinayo na ku antu betu tumenyere ni kenda tudeta ujumbe bora bwagirite na itara yagirite kenda mantu ya tukwenda ya kinyanira ya mba ukinyanira kubu ni bwo ujumbe bora ngukari na bwo na kenda antu betu bonde pawa tontu bwo tukethia mantu ya rowo mantu ya neria nau twetanairi na yora kurike na tumeyotethia ndiguru yetu Nkeripotra Meru TV kumembe beta wakome wa mutia Oraikwa muthuro Juma Asara ningi njogoma ya njorua yunikaira uthukune nibuko kujeri kiri ntere cia mujini ni mutindwa jwa kangangi ekurubaili bagiokothana muthenya barigisi ni mantu ya kujeri ni mwandiki wetu wa Nteto MC Mwetonga nwakithuranira ribotie. Sasa wakaanzana mkani madhe haya wakaanzana wakaanza kupigana wapi hapo nikaambia chuluke wamo chuluke kanaambia mimi mambo ya makombe sifanye nini si ngili mainge wamwe akakataa mimi nikaita Njeri nikamwita Njeri akaitika ngaraka nini kaambia kujanga utiga tumbe kwithirwa tukigua kuma kiruria noe urombere kwithirwa akithua akariu ndo umetoa mendathira wono kanda mama maguru ndamura katindo mukanga nko mukitete ata nkumukandite kairi kabo atindo muinyanga ne umuri amburi ndamukanda nyakwa ndamuria kake ijo kariu kinya ukendo mburi kethe imami ndamura ti manyathira ti mami ne antio kwa kanda kura wa muinyeria kuma rira bo muinyangere no ibo kuinyanga amberio ndumanga ndamure na ndinyo ko rumbio ndumela le unganyidi maroma nkira kirio ure andinga rui ndamure keke ondo toronga meneo una ndinga rui ndamure keke ko ndinga oni nterinto tendinga ngetate nkira na ntwambaneria ito atoreta sabuni eyo mo etorinya thai kenda ndo bwa ndingiri roje rwatekie nyomba ukona boto akindanira nthiguru na ndara ngwasari kutonya kakorido na kauga tandake na giko na ke Njeri agokua nyomba ya mami kenda zaita roje riko au maria riko chokera riko ojo chuka kwa na aria kuogoka ne akumbatire no maka ne agwatire no makara iria chinekere nyatha iye na makara tijaja sasa tija makara ja kweli ehe sawa urenda kuga akumbatire makara na chuka ehe arakwithia ikwa ina akwithiria arukiria monki ampethia na ukichiari ana we murani ni atia akuga Tafadhali uelezewe usikie vile kulikuwa. Mimi mali nilikuwa nimekaa. Ngoja nikuonesha ambia Jesus atoke ndio niweze kuelezea. Sawa tu tunaona pale eleza tu. Vile nilikuwa mwisho wa kitanda. Sawa. Huyu aliniambia achilia mguu wa madhe. Nilikuwa nimeiekelea wapi? Hapa na mkanda. Nimeketi hivi umeelewa? Nikaambia unajua unaniambia niachilie mguu ya madhe haraka hivyo. Kwani wewe makena tunaitishana gani? Umeelewa? Ile kunikata, alinikata kibare. Umeelewa? Nikiinuka hivi, ile kililai nilianguka.
kwa hii space iko hapo hivyo kwa kitanda hapo kando. Ni mwanya kitanda hata kujilegeza sie. Sie off ni maji na ameninyongea kokona hapa hivi. Unaelewa? Ile maji hata kuweza kufikia kwa chakula ni maana niko nani pale vile. Si rahisi ungeweza kuifikia ile maji. Yangu leo anasema kushika moto na hivi. Ni moto ilinyaga kwa nyumba. Hata ukachungulia unaweza ona imechoma hapo hivyo. Moto ilinyaga. Sasa ni sababu yeye vile mimi nilimwamsha. Unaona vile mimi niliamka nilimwamsha. Naelewa? Vile alikuwa amenilalia sababu alikuwa amenitwist nywele. Na hata kucha unaona ndio hizo alikuwa ameninyo. Ile niliamka. Mimi siwezi kosea. Hiyo makando itakuwa ilimchoma maana kweli sikumuingiza kwa nini? Wallahi sikumuingiza. Naitwa Odilia Ndeti. Niko na chief wa municipality hapa ambaye alitusaidia na amekuwa akitusaidia kupambana na dhulma za kijinsia. Tuko na mama mmoja ambaye alichomwa na mama wenzake sehemu zake za siri kwa ajili ya mgogoro ambao walikuwa nao kidogo. Mwaka uliopita tumekuwa tukipambana sana na hizi dhulma za kijinsia. Jau ni jona ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV. Ni oribotio kethere tumilikiria tukubanganitie kiri metha ya Meru TV Mbita wa Kabwe Mutharimi. Thank you very much. Na ntubago todura gwitana batu ikinya ontubaku tugitwika nyomba nteto edina igweta kathetune ka Ameru. Manjenzi bariuga ni nyomba ya nteto nambari 1 kathetune ka Ameru. Kwa lilo gutuzingatira kiri mitende kina Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya. Kwa dero goro bubwega.